turabatuye ino ndirimbo nawo ni mugere hari hose bose bazoshigwa hejuru bose babire baturagiye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ikifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Turi kumwe n'indirimbo ya Theogene bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Turongera kubaramutsa kandi abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV mudahengeshanya kudukurikirana. Turabaramukije cyane kuri mikro ya mbere muri kumwe na Parfait Ndutira byose nahishikiye kuri mikro iheruka twari kumwe na Maîtresse Kaboro aho yatugire show iryoshe cyane. Mu yindi show twari kumwe na Bella. Ndibaza yuko mwaryohewe na show yatugiriye hano none turakubise kudeta Mr Poro wabonye yuko n'abakobwa dushoboye turi hano bavuga kuhizinga Bella ni wagakunda turi muri no show rero aho mubona na jewe nahigereye ndibaza amanota muraza kuyaduhariya kuri commentaire rero reka tubatureka no karirimbo ka Theogene icifuzo cy'abakwanka kibaye ubusa nico ndabifurije abakwanka bakwanye ariko mu ijuru dufise Imana dukunda kano karimbo turakabatuye mwarahezegiwe cyane. Mubandanye muryoherwa ndabakunda cyane abo turi kumwe sinabibagiye reka ndabakire mere mu bamfu bwanje ndamutsa abo turi kumwe Maîtresse Kabora baramutse reka duramutse tuwasabe na Bella aturamutse. Salut, j'espère que mumeze neza turabakunda cyane kameme donc nibaze ko bameze neza reka duwe kade abari buryo bwanje nabo babaramutse. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo siundi n'uwawundi mere mukunda cyane numva menga akamikrofone menga nikavuga nitwa Safi Niyonzima Safi ndabakunda cyane kandi cyane gose kandi Sali urakoze cyane reka duhe kaze Madame Nyanzobe nawe baramutse. Ndabaramukije gose uwiteka bane namwe murakoze cyane rero abo turi kumwe naba uko mubamenyereye twama turi kumwe reka tubandanye tumva ino ndirimbo ya Theogene bose babireba murakoze cyane. Ikifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe kw'ijuru ritabaye bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayimunga bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayimunga bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba uzagira mariage bose babireba uzubaka urugo rwiza bose babireba uzagira mu modoka nziza bose babireba uzashigwa hejuru bose babireba abari biteze kumaramara bagiye kukubona ushigwa hejuru ivyo nizo tukwatuye ko abakuzi ba Tarisisi Hope Ministry tuzatera imbere bose babireba tuzafasha abatishoboye bose babireba tuzatera imbere bose babireba n'umushefu wacu Tarisisi Hope Ministry azatera imbere ku rugero bose babireba abari bamurwanya bose azokora ibitangaza bose bamureba azotera imbere bose bamureba bazokufuza yuko go hasi kuko n'umuntu akundana n'umuntu yitayifuvye n'abafakazi azokora ibitangaza bose babireba turabatuye ino ndirimbo nawo ni mugere hari hose bose
nuko babireba atabarwa bareba bose babireba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzaririmba bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bamureba bose babireba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzaririmba bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bamureba kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka bose babireba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzaririmba bose babireba tuzashigwa hejuru bose babireba bose babireba. Rero turagiye kuri indirimbo ya Dudu nawene turayibatuye mushishikare muyumviriza turabakunda cyane. hari impamvu ndirimba nezerewe naratabawe mu minsi y'imiruho nk'inyoni isimbye iva mu mutego yarabirabye angirira imbabazi hari impamvu ndabatuye kano karirimba mwebwe mwese muruko muradukurikirana ngo hari impamvu turimba tunezerewe hari impamvu turimba tunezerewe nuko Yesu yatubambiwe ku musaraba igorogota ndibaza nawe nyimba umwizera nuko nyene Yesu yaratubambiwe ku musaraba igorogota nje gutuma tumuririmba tukamuhimbaza kano karirimba turakabatuye mubande muryoherwa turi kumwe namwe mazuwicaye kuri yandele yumva ijyajyara n'abara isezerano ryiwe ntirivaho icyo yavuze aragisohora aca inzira atagira inzira uwo Yesu agira neza isezerano ryiwe ntirivaho icyo yavuze aragisohora aca inzira atagira inzira uwo Yesu agira neza mu bihe byiza no mu bikomeye yabanye natwe aradukomeza yuzuza ishimwe yiwe mu mitima ahindura amarira amariba mu bihe byiza no mu bikomeye yabanye natwe aradukomeza yuzuza ishimwe yiwe mu mitima ahindura amarira amariba natakamiye Imana nzima zigirijwe nabo
isezerano ryiwe ntirivaho icyo yakuvuze ku Imana kizoshika humura ushika mushiramanga ivyo uri kuracamwe n'ibigaguca intege icyo yavuze Imana izogishitsa nyimba yavuze kuzoguha umwana izomuguha nyimba yavuze kuzoguha umugabo izomuguha nyimba yavuze kuzoguha urugo rwiza izomuguha Imana icyo yirahiye no kubesha icyo yakuvuze ko cyose kizoshika bandanya muryoga nino ndirimbo ati icyo yavuze cyose kizoshika ku buzima bwawe mwaraheze goca murabona yuko iyi show ari show nziza cyane murabona yuko n'amayashu yabize ukuyashu yabize namwebwe iyashibire kugira ngo Imana ibatabare hamaza kubira kayashu jambo ry'Imana ivuga ngo umugisha uva ku giti cy'umuruho yutarushe na mugisha ubona bisaba guja ku mavi usenge utakambira Imana icyo yagusezeraniye izobishitsa iva yuko izara kwawe mwaraheze ni kubandika na kubandwa hakurya tugiye kumva ino ndirimbo nziza cyane twiteze ko muza guhezagirwa nyiyeze turazi ko mwahezagiwe ni turabibatuye kugira ngo mushikare guhezagirwa turabakunda nije wa wundi wahora zana amarira imbere yawe nizere yuko ayo marira yawe Imana ije kuyaguhoza kaze muri kano karimbo turagatuye turabakunda cyane Don't
ndakunda cyane Imana ino ndirimbo ndayikunda cyane iyo bageze ku bikoko ese ibikoko biraturusha urukundo Imana idukunda Imana iradukunda cyane none mwakoze kudukurikirana muri no show ino munsi reka mbere bubafu bwanje Matrice Kaboro agira icyo ababwiye mu kugira ngo turangizanye natwe murakoze cyane reka na Bella yongere abasezere agira akabujamba babwiye murakoze reka na Nyanzobe hano Arine abaramutse yongera abasezera abariko baradukurikirana reka na Maîtresse Mbambura hari asezera bariko baradukurikirana muri no show na wapepea hivi yani naambia bye, tutaongeza tena, muendelee kutufuatilia kila mara. Asanteni sana murakoze cyane abadukurikiranye mubandeye mudukurikirana byo tubasaba n'ibya bindi nyene Kaboro kuku murakoze kubana natwe ino ndirimbo turayibatuye turabasezeye nayo ubutaha bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.